Akiaria igongona-ini riu seneta wa kwamurwa na Isula Lesuda agerekanirie First Lady na nyina muciari wa mundu uri utateagwo. Tangu kimbie maternal health mortality rate ya watoto wetu ilienda chini sana. Kwa sababu akina mama walijua na walifunzwa umuhimu wa kujifungua katika hospitali. Oho ni magathiririe wira mwega uria First Lady akoretwo akiruta na gutungatira atumia. Pali huyu mama ametoka angekuwa anaharibu wakati na sisi hapa. Ni mapenzi yake binafsi. Akaamua kukimbia asaidie watoto wa nchi hii. First Lady Margaret Kenyatta ni oriria atumia acio gukanyita baru President Kenyatta niguo arikiririe wira uria ambiriirie wa kurehe uthii wa na mbere bururi-ini. Let Uhuru finish the work he has started and I will work with him. Hamwe na maundu maria eriire andu a kaunti icio igiri ni gutigirira ni magia na mai matheru ma kunywa na kurua na ng'aragu. The Jubilee promise is to ensure that no Kenyan dies from famine and no families lose their livelihoods because of drought. First Lady akoretwo akihungura kaunti itiganite guku bururi-ini agikira kiama kia Jubilee campaign cia ithurano ciukite cia mweri wa kanana. Ngiribotera Inooro TV getagwo Wangari wa Njoroge.